ko inflation yazamutse cyane. Ikintu waguze 2025 ntabwo ubu ngubu 2026 wasubira kujya kukigura ugisange kikigura yayandi. Kubera iki? Kubera ibyo bibiri nkubwiye byabuze n'ibindi byazamutse. Ibyo ngibyo bituma nawe ujya kukigura baguhenda. Bivuze ngo inflation mu Rwanda yazamutse, bivuze ngo ibiryo byahenze, essence yahenze, ubwo transport yaza kwitihenda n'ibintu byose bitebyira gute bitabihenda. Urasabwa kuba uretse kuguza amafaranga muri banki, kuba uretse gufata inguzanyo keretse yihutirwa cyangwa se iri ngombwa, utegereze ibintu bibanze bikemuka. Nisa nayo makuru ngiye kuguhereza nge nawe turayakeneye. Nuvuga ngo mu Rwanda twagize ikibazo cyo ko nk'abaturage turimo turagira ikibazo cy'amafaranga yabaye makeya kuri twebwe. Nuvuga ngo amafaranga yabaye makeya birimo biraterwa n'icyo bita inflation. Nuvuga ngo inflation yo mu Rwanda yazamutse ku rwego rwo hejuru. Nuvuga ngo twari dufite icyo bita inflation y'umunani. Twari dufite inflation y'umunani n'ibice 0%. None ubu tuvugana mu ntangiriro za 2026 kugeza ubu ngubu dufite inflation y'umunani n'ibice 9%. Bivuze ngo inflation yo mu Rwanda yiyongereyeho 0.9. Bivuze ngo yavuye ku 8 igera ku 8 n'ibice 9. Ibyo ngibyo nuvuga ngo ibyo bisobanuye iki? Umuntu utazi inflation bivuze izamuka ry'ibiciro riri hejuru bitewe n'iki? Ushobora guterwa n'impamvu ebyiri z'ingenzi izo tuziranye.